Abantu 29 nibo betabira mu mpaka ezo z'omurundi gwa kashate za Must Chess Open ekiretire amasiko go kutunguka ko muzano ogwo okuriyo no kugenda misho omucyanga eke kya Burengero Izoba. Aba babire no bahayanira mu bicweka bishatu ecy'abana bato, abakazi hamwe n'abakuru. Ombato Salem Homuza ku rugamba rwa High School, Edgar Ayamba hamwe na Edson Amanya ku ruga St Joseph's Vocational School. Bonshatu batungira obubonero butano no kwekwato mwanya go kubanza. Omubakazi Daphne Mono, Agatha Nimaro Agena okuruga KIU Ishaka na Tricia Kukunda kwe ku rugamba rwa University nabo bebembire no bubonero butano kandi ombashija Aimu Wagodo, Abdul Shaku na Gift Wagaba nabo basingire bwa nyuma yo kutunga obubonero mukaga no butonyeza butano. So icyo kintu nzikora buri mwaka kugira ngo twegitane abantu bakunuya ubwo muzano tugukore ki tugweyongere kukura aturebe ngo muzano gwa Cheso muyanga yitu gwakora ki gwakurakurana muzano guyambere abana kuzana je concentrating mu kushoma no kufuna basarizo mu mashomero ga secondary z'abakaba baherize primary. So we turi mutujaza kugira ngo to promoting game age mu mashomero gona almost mu district ya Midoma and Western Uganda at large. Chess game age ni nungi ne iguro bongo eshapinga mind zit na muno ombitabo ne kuletera watekateka mnonga wareba hare kandi abakazi na nabishi na nabana chess twena ntujibasa kandi nyo yahinta nje kuzana chess mazenge emyaka nk'etano ndukuzana chess ekingobero munchango chess iya makasente chess nofuna medo ati yahinga mbera nyine medo zinkamushanju Gasha kwa Rogers bya Mukama.